Veliki pozdrav za sve dobre ljude i ljude dobre volje, bez obzira gdje stanuju, gdje žive, da li u Srbiji, u Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji, Crnoj Gori, Sloveniji, Engleskoj, Americi, nebitno. Veliki pozdrav svima i dobrodošli u ovaj video. Ovaj video radim nakon nekog vremena. Iz jednog razloga što nisam našao uopće za shodno da tamo repliciram s onim na TikToku, s onim administratorima koji tamo gdje gostuju Ivana i Miloš Ilić. Ja nisam okomio se na taj kanal, oni su najprije spomenuli mene u kontekstu nečega, ja sam samo s argumentima im dokazao da su to njihove zablude i njihove gluposti. Naravno, oni su otišli korak dalje i vrijeđali, omalovažavali, kao što to čine i sa kolegama u Srbiji koji imaju svoje stavove i svoje mišljenja. Međutim, evo, znamo tko je ta skupina ljudi i ubrzo i prema njima će institucija Republike Srbije pokrenuti neke postupke, pa neće ni oni dugo ovako ići. Zašto? Pa prijete, omalovažavaju, vrijeđaju, grubi su, nasilni su, udružili su se. Prijete ženama, ucjenjuju djecom, mjestom stanovanja, spominju neka šišanja žena. A to su sve većinom neke, ne sve, ali većinom neke osobe protiv koje se vode određeni postupci pred institucijama Republike Srbije. Tako da određene institucije i ovog trenutka rade posao i bez obzira što je narod izgubio vjeru u institucije Srbije, vjerujte, ubrzo ćete biti začuđeni i zadivljeni da se ipak nešto radi. Razlog ovog videa je informacija koja je po prvi put i vjerodostojna, jer je i pokazana, za koju sam ja znao, ali nisam htio izlaziti, nije moje da se miješam i nikako nisam htio da ometam istragu, a kasnije niti sudski proces u Republici Srbiji. Drugo, bez obzira što me nazivate ustašom i tako dalje, nemam nikakve interese, nemam nikakvo omalovažavanje, niti ljudi u Srbiji, niti djelatnika vaših institucija, naprotiv. Samo vam kažem da razmislite prije, jer ja imam toliko iskustva, gospodo, koliko vi nemate dlake na glavi. Pogledajmo sljedeći prilog, pa će nam neke stvari biti jasnije. Drastičan slučaj da policajac... Vi ste se bavili posebno slučajem Bora, odnosno to je čovjek koji je preminuo nakon torture u vezi sa nestankom Danke Ilić. Šta ste saznali? Mi smo od jula do danas pokušavali da putem institucija kao punomoćnici oca tog čoveka dođemo do obdukcijnog zapisnika da bi čovek znao čega njegov sin umre u policiji. Mi do danas to nismo uspjeli, ali smo putem nekih drugih kanala došli do obdukcijnog zapisnika. I ja ću pročitati, ako dozvolite, za šta je policija nama rekla da je prirodna smrt. A zaključak obducenata je da je smrt Dalibora Dragijevića bila nasilna, da je nastupila usred poremećaja disanja i cirkulacije zbog višestrukih nagnječina, mekog tkiva i preloma kostiju. Da su nagnječine mekog tkiva, preloma kostiju i druge opisane spoljašnje unutrašnje povrede nanete višekratnim dejstvom tupine aktivno zamaknutog mehaničkog oružja. U obdukcijnom zapisniku koji ima 10 strana konstatovane su brojne povrede na njegovom telu. Nema dela tela gde on nije bio udaran. To su hematomi svuda bili, polomljena rebra sa leve strane, desne strane, tabani koji su potpuno uništeni i prosto je neobjašnjivo da prvo tako neko može da radi u policiji, da to radi, a onda je još manje objašnjivo da kad imate tu situaciju, dođe mrtvozornik i kaže da je, makar i MUP tako tvrdio, da je smrt nastupila prirodnim putem. A vi u svakom delu tela imate hematome i povrede i čak u nekim delovima i odvojene neke delove tela od siline tih udara. To je nešto što podrazumeva ne samo krivičnu odgovornost,
podrazumeva jednu vrstu moralne odgovornosti čelnika MUP-a, ali mi godinama živimo sa rasprostranjenim torturom i situacijom u kojoj ljudi u vrhu srpske policije i ministarstva ne vide to kao svoj problem, nego stalno slušamo neke prilike, sve će to biti istraženo, a ništa od toga ne bude istraženo. Pa evo, gospodo, to vam je odgovor zbog čega su Dejan i Srđan i priznali, zbog čega su vodili policiju na razne lokacije i naravno zbog čega su kasnije povukli priznanje. Mada i tu manipulirate, jer jedan je priznao, a onda se tu manipulira dvojica i tako dalje. Ovo je odgovor zbog čega je Dalibor Dragijević sahranjen u limenom sanduku koji je zavaren i zbog čega je raka zalijana sa betonom. Institucije Srbije. Zbog čega Ivana Ilić? Ako vam je policija savjetovala da ne kažete da ste bili na poligrafu, zbog čega vi govorite u live-ovima da ste bili na poligrafu? Zbog čega, Miloše, govorite da nije istina da ste za onu snimku djevojčice u Beču izjavili da ipak bolje da pitaju Ivanu, da će majka bolje znati? Tvrdite da to nije istina. Pa to je rekao načelnik UKP-a gospodin Smolić. Svjedoci smo vašega ponašanja u live-ovima. Nemate empatije, nemate žaljenja, nemate ništa. Smijete se. Vi ste postali zvijezde društvenih mreža. A tvrdite da vjerujete institucijama Srbije, a malo vam se omakne, pa baš govorite suprotno. Zbog čega ste tu? Zbog čega sudjelujete? Što želite postići sa time? Zar ne želite da se sazna istina o vašem djetetu? Ja sam u svojim videima bio rezerviran. Nisam vas smatrao odgovornim. Samo sam govorio da je učinjena velika pogreška u operativnom radu. Baš kad ste vi u pitanju. Ali sada odgovorno tvrdim da ne djelujete normalno i da lažete. Miloše, pa vi ste na prvom videu mojem bili kad sam objavio. Bili ste na raznim mojim videima. Sa raznim imenima ste se ulogirali i komentirali, branići sebe u onom dijelu gdje su drugi ljudi ukazivali na vas. To je dokaz da pratite društvene mreže. Od samog početka, što je malo i netipično, opet ću reći kao gospodin Smolić, u trenutku kad vam nestane dijete, kad ste u tuzi, u boli, kad ste u brižnosti za drugo dijete, vi mnogo vremena posvećujete medijima, javnom mnijenju i informacijama. A sada izjavljujete u live-u da niste čuli mogućnost da je Dalibor Dragijević umro nasilnom smrću u prostorijama policije u Boru. Vidite, Miloše, tu lažete. Sada vam je teško vjerovati i nešto drugo. Zašto niste rekli? Da, čuo sam to, čitao sam kao i vi svi, ali ne vjerujem. Vjerujem u institucije, vjerujem u... Ne, Miloše, vi ste rekli da niste čuli. A lažete. Tu ste lagali, Miloše. Što želite postići tim svojim gostovanjima? Kod skupine ljudi koja će ubrzo biti i sama bit će predmet istrage organa Srbije. Jer ćete morati dati odgovore zbog čega to radite, zbog čega ste pokrenuli taj live, zbog čega vrijeđate, omalovažavate i prijetite drugim ljudima, ženama, djeci, šišanjem, dolaskom u njihove kuće, stanove. Od čega vi bježite, roditelji Ivana i
Miloš. Od čega vi bježite, pa vam je i takav kanal, kakav takav, jer na neki način oni vas aboliraju. Ivana i Miloš, tek sad ste se usosili. Od samoga početka nije jasno da li je uopće mala djevojčica Danka bila na tom imanju. Postoji kretanje, vještačenje mobilne stanice, vaše Ivana, ali nigdje nema dokaza da je mala djevojčica bila. Ili možda postoji dokaz. Oni video dokazi za koje vi spominjete. Tamo se samo vidi da su ova dvojica bili na toj dionici. Šta je to? Znači svatko ko je u to vrijeme mogao se zateći tamo, bio bi kriv. Pa ne ide to tako, ljudi moji. Da li ima koja video snimka gdje se vidi kontakt automobila sa djevojčicom, kontakt ove dvojice sa djevojčicom? Nema. Ne postoje ni očevici, ljudi koji su vidjeli djevojčicu. Sami ste to izjavili. Da, ljudi su povukli svoje izjave u tužilaštvu. Znači, kako ćete vi dokazati da je djevojčica bila tamo? Zapravo, zbog čega je bila? Zatim vam ne stoji ni priča da 3 metra je bila djevojčica udaljena od vas, Ivana, kad ste vadila vodu iz suvozačevog sjedišta. Na 3 metra želite mene uvjeriti da biste izgubili dijete iz vida. Ako jeste, onda ste iz nehaja sami sudionik ove misterije. Baš prvo vi, majka. Zašto? Ako tvrdite da dijete nije moglo izaći nigdje drugdje, da je tamo žbunje, granje, šikara, razni dijelovi, da je dijete moglo samo izaći na taj ulaz, za koji ste vi, Miloše, rekli da je širine za 2 automobila. Pa ova dvojica su vam bila na ulazu, u trenutku, Ivana, kad vam nije bilo Danke. Zašto niste sišli dolje, vikali ljudima? Ljudi, da li ste vidjeli djevojčicu? Niste? Malo čudno, Ivana. Da li ste uopće dozivali dijete? Da li uopće koji susjed čuo da vi dozivate Danka, Danka, Danka? Ne drži vam vodu. Vaše priče vam ne drže vodu. Naravno, znamo kako je operativna obrada učinjena, znamo ko je radio, znamo koje su veze unutar tih ljudi koji su to radili, sve se zna. Ne biste trebali biti toliko sigurni samo zato što je optužnica podignuta i što kreće sudski proces. Slučaj nije završen. Slučaj se tek sad otvara. Ali baš oni organi u Srbiji koji su zaduženi za rješavanje takvih slučaja sada rade u tišini. Ali vjerujte da gledaju vaše live-ove i da prate. I da svaka izjava vaša, svaki nastup, svaki osmijeh, da profesionalcima govori jako puno. Zbog čega to radite? Vi ste, Miloše, rekli za mene da sam budala. Pa okej, vidjet ćemo na kraju ko će u cijeloj priči ovoj, kad organi završe, ispast najveća budala. U cijeloj priči. Argumenti za vas ne postoje. Samo nasilje, vrijeđanje. A vi koji ste osnovali taj kanal, koji ste se udružili, da biste dobili neke povlastice u procesima koje vam slijede, ubrzo ćete biti pušteni niz vodu. Baš od tih koji su vas angažirali. Razbježat ćete se ko rakova djeca. Ja ni u jednom videu nisam govorio, nisam nikog osudio, ukazao na nekog, bez valjanih dokaza. Ali stalno govorim ljudima iz Srbije koji me zovu, kao i kolegama. Svakim danom, svaki nastup, bilo majke, oca, bilo nekih drugih ljudi, neće otkriti gdje se nalazi djevojčica. Neće otkriti što doista jeste, već ono što nije, a i to će pomoći. Tako da, ljudi, hvala vam što držite taj live. Hvala vam što se ponašate tako. Znate koliko pomažete iskusnim operativcima Srbije.
nemate niti pojma. Baš suprotno od onog što vi želite, to činite. I zato vam hvala. Držite i dalje live-ove. Vrijeđajte i dalje, optužujte, budite nasilni i prijetite i dalje. Naravno, dok vam institucije pokucaju i to vam onemoguće. Nemojte biti sigurni da oni koji su počinili ubojstva i krivična djela u Srbiji, da su nedodirljivi. Mnogo je kolega, shvatite, koji o tome govore. Mnogo je kolega koji govore koji kolega je učinio nešto. Tako da ne biste trebali biti tako uludo i ludo sigurni u to što radite. Vjerujte, sada se tek radi nešto jako dobro, što će uskoro dobiti i završnicu i epilog. Ako je netko bio tamo, u to vrijeme, to ne znači da je kriv. Nema DNK uzorka. Biološki tragovi ne postoje. Niti na automobilu, niti na odjeći osumnjičenih, niti na predmetima raznim koji su izuzeti iz njihovih domova. Dakle, ne možemo govoriti o ubojstvu male djevojčice Danke, ali nemamo niti jedan dokaz da je to učinjeno. Zaista ne znam da li postoje dokaze da je uopće djevojčica bila tamo na tom imanju. Saznat će se uskoro. Ali kako možete optužiti nekog za ubojstvo ako nemate dokaz da je djevojčica zaista ubijena? Da vam pomognem, da vam pokažem šta je logika, razum, stručnost. Optužnica mogla ići da su ta dvojica sudjelovali u nečemu, u otmici, evo, u otmici djeteta. Jer djeteta nema. To bi bilo lakše dokazati. Ali za ubojstvo, gdje ne postoji ni jedan dokaz. I vi što držite taj live, ispadate mnogo smiješni. Mnogo ste smiješni. Stvarate sebi probleme, nepotrebne ili potrebne. Ili ste za to plaćeni, ili smatrate da ako ćete nekog štititi, da ćete imati neku povlasticu kad institucije pokucaju na vaša vrata ili kad započnu vaši sudski procesi ili tako nešto. A roditelji, vi govorite cijelo vrijeme protiv institucija Srbije, a to Bože se slažete sa službenim stavom tih institucija. Kontradiktorni ste sebi, pa se nadmeće pitanje od čega bježite, zašto to radite i zašto vam ta lažna sigurnost na tim kanalima, live-ovima je potrebna. Znači da vas ne zanima istina. Znači da vas ne zanima smrt Dalibora. Pa svako normalan bi se sada zapitao, Bože dragi, ako je policija takvu grešku napravila, pa kako ja mogu siguran biti da je ostalo sve u redu što je napravila? To može samo ljudi koji bježe od nečega, koji su odgovorni za nešto, pa prihvaćaju tako nešto. Dakle, Miloše, znam da gledate, da pratite društvene mreže, sve što se piše u kontekstu vas, kao roditelja. Tako da vam ta tvrdnja, da niste upoznati, da niste čuli da je Dalibor umro nasilnom smrću, ne stoji, to vam je laž. A za pravog operativca, jedna laž. Opa, zbog čega? Nadmeće se pitanje što još lažete, što još skrivate i što još muljate. Eto, toliko od mene. Veliko hvala svima koji ste gledali ovaj video. Bez obzira, kažem, gdje stanujete, bez obzira koje ste vjere, zanima me samo istina i struka. Nikakav interes nema. Naprotiv, čvrsto, na osnovu informacija, vjerujem i siguran sam da će institucije Srbije razriješiti ovu misteriju, ovaj slučaj, kako za nestanak djevojčice Danke, tako i za ubojstvo Dalibora
mučenje, iznuđivanje izjava od Dejana i Srđana. Do narednog videa, lijepi pozdrav svima. A vi ste TikTok kanala. Budete li i dalje onako bezobrazni, drski? Ja mogu još više. Vjerujte. Ja mogu dublje. Ali idemo na osnovu dokaza i činjenica, a ne tako nisko kao što vi radite. Ne prijetite ženama. U jednom dijelu govorite da svatko ima pravo na svoje mišljenje, a onda gazite one koji iznose svoja mišljenja. Čudni ste. Samo preslušajte svoja videa, bit će vam jasno. Manite se čorava posla. One koje vi branite, ne može ih niko obraniti, oni uskoro padaju, kontrola čini svoje, a i vi ćete morati dati odgovore zbog čega to radite. Lijep pozdrav do narednog videa svim ljudima dobra srca, dobre volje i dobre duše.